Nga nalain pa nga balita lokal, pagbabaha syudad ng Katbalogan, agin uray wantas nga pag-inuran, igin rereklamo. Ito ni Kali pasagpuntahin Maria Arlene Gamon. Iginrereklamohin kaudgan residente iton syudad han Katbalogan ang mga lugar nga ginbabaha kon makusog iton uran. Maihan namang gud ini nga problema ha syudad ilabinahan mga mulupyo nga direkta apektado kada may kalamidad. Didto kan lapuas humitaas ang tubig baha salit ginpapanawagan ang mga hintutuinan nga ahensya nga ariglaron ang maihan nga problema. Ginbahaliwat ang kahalabon han Curry Avenue ngan Arteche Boulevard han syudad kundi intaga tuhod ang tubig baha. Didto naman na Mercedes may dapira nga nagpanpan ang tuna ini an partihan Katbalogan nga delikado ha landslide ha oras kun mauran iton panahon. Sanglit mahugot ang pahimatngon iton otoridad ngadto ha mga residente nga naukoy dinhi nga mag-ikmat ha mga posible hitabuhin landslide ha sugad nga mga sitwasyon. Samtang didto barangay Rawi sa Calbayog City ini naman ang sitwasyon ha maong dapit. Tungod sa gunson nga pag-inuran haros waray magkuntos ang tubig baha ngadto. Humitaas ngan umapaw gihapon itong salog ha barangay Siha ha syudad han Borongan. Amo ini ang sitwasyon ha mao nga dapit kun nauran salit diri nakakatabok ang mga residente ngadto. Hingyapan mga mulupyo nga masolusyonan ini nga problema ha mao nga barangay. Para han balitang waray gidadapigan balanse ngan ugo pa kamatuuran, Maria Arlene Gabon, Eastern Visayas Journal.